ovom video prilogu Oružje Rusije mi će vam ispričati o obojskom raketnom kompleksu K-300 Bastion, najnovom modernom oružje Rusije. Ovaj kompleks predviđen za borbu protiv svih vrsta brodova, a najprije protiv nosača aviona, fregata, razarača i uopšte iz svih vrsta i klasova brodova koje posjeduju zemlje NATO. U trećoj epizodi filma Put Krim u otadžbinu vi možete da vidite kako je ovaj kompleks Bastion bio je priveden v stanje najviše bojne pripremnosti kada je ka Krimu krenuo je američki brod Donald Cook. Комплекс Бастион posjeduje ракеты Onyx или u drugoj klasifikaciji i nazivom Jahant. Brzina rakete je supersonična, ima brzinu 2,6 maha. Raketa ima nepredviđenu i veoma komplikovanu rutu svog leta. Ispočetka ona nabira visinu do 15.000 metara, nakon čega naglo smanjuje visinu leta do 10-15 metara nad nivoom mora. NATO posjeduje isto не lošu raketu, ali to je nije supersonična raketa, znači do brzine zvuka njen let ide. Prednost Onyxa u supersoničnosti i nepredvidljivoj ruti leta svog, ali njihova raketa posjeduje takozvanu tehnologiju stealth i smanjenu vidljivost za radare. Raketa Onyx ipak efikasnije kao oružje. Mi gađamo njom ciljevi na dužu distanciju do 300 km. A analog NATO koji proizvodi se u Norveškoj gađa tek samo na 180 km. Oni su radili nju u svoju svrhu i im takva razdaljina možda i nije bila potrebna. Бойная глава ракеты НСМ, koju posjeduje NATO, to je 125 kg. A kod Onyxa je bojna glava 220-250 kg. Znači ona je 2 puta veća i efikasnija. Da bi uništiti brod klase kao što Early Berg, potrebne su 2-3 rakete kompleksa Bastion. Koliko bi не povećavali zemlje NATO prisutnost svoje flote u Crnom moru, zahvaljujući kompleksu Bastion sa raketom Onyx, sva aktivnost NATO će biti jednaka nuli, jer za 10-15 minuta svi njihovi brodovi bit će uništeni. Дом. 5, 4, 3. Старт. Саня, старт! Есть красота. Легла на боевой. Все. Есть. Носовик пошел.